Puncak Lawu. Ajaib ini untukmu, anak muda. Terima kasih. Rawatlah dia dengan baik. Jangan selama-lamanya. Ya. Banter tuh keadaan nih yo. Tongkat itu aja. Sangat-sangat. Oh. Puas aja. Hei, Mamai, lu di mana? Kita di sini nih sekarang nih. Beneran lu ini. Kembali diuji. Berpati-pati. Oke. Kita sampai di pos 3 Bayangan. Seperti langit yang semu. Apa? Mie ayam ada, bakso ada. Tapi kalau Apa? wow, 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 wow. Kita jam 3:11. Mudah-mudahan summit pas sunrise. Wait, siap. Laksanakan.